Otišao sam iz Crne Gore jer sam oduvijek htio da se bavim naukom i nažalost znao sam da u Crnoj Gori ne bih mogao da se bavim naukom kao što to mogu u inostranstvu. Zbog toga sam otišao. A moj razvojni put otprilike ide ovako. Put Filipa Markovića, danas docenta na univerzitetu u Southamptonu, počinje na Fakultetu za informacione tehnologije u Podgorici, koji je upisao 2010. godine. Onda sam bio tamo do 2014. 2014. sam dobio stipendiju od Europske komisije da idem u Švedsku i da tamo nastavim svoje studije. Tamo sam završio master studije. U toku tih master studija, na jednom fudbalskom terminu, profesor mi je ponudio da pišem doktorat i tu sam priliku prihvatio. Kad me otac pitao koliko dugo traje tamo doktorat, ja sam provjerio, bilo je 3 godine prvi dio doktorata i onda još 2 godine drugi dio doktorata, ukupno 5. Na što je moj otac rekao, to je mnogo vremena, ali ipak prihvatio sam to. Uprkos očevoj brizi i ličnom otporu prema hladnoj klimi, ljubav prema nauci je prevladala. Doktorat završava na neobičan način, u jeku pandemije COVID-19, simbolično se vraćajući kući. Crnogorska vlada je bila poslala avion u Švedsku. Ja sam tim se avionom vratio za Crnu Goru i u karantinu sam završio doktorsku disertaciju. Taj neobičan završetak doktorskih studija u karantinu bio je tek početak. Početak puta koji će Filipa Markovića vinuti među zvijezde, doslovno. Nakon toga sam otišao na Max Planck institut 2022. godine. Čini mi se da su mi veće šanse bile da budem u nekom brodu u svemiru nego da budem na Max Planck institutu. To su najljepše 2,5 godine mog naučno-istraživačkog života, a sada sam predavač na univerzitetu u Southamptonu. Napisao sam kod i algoritam koji se trenutno koristi u NASA-i. U martu ove godine sam bio pozvan u NASA-u. Lako je gledati u impresivan spisak uspjeha i pomisliti da je put bio pravolinijski. Priča iza kulisa otkriva nešto sasvim drugo. Ona nas vraća na sam početak, na prve i najteže dane prilagođavanja u Švedskoj. Dakle, nisam ja samo bio crnogorski naučnik u inostranstvu, već sam bio crnogorski naučnik u Švedskoj. I meni Švedska stvarno nije odgovarala. Već 2014. dok sam tamo bio na master studijama, non stop sam govorio da ne želim da živim zbog klimatskih faktora. Ja sam skoro svaki dan govorio da nema šanse. Ali ljubav prema nauci je prevladala tako da sam ostao. Pored borbe sa klimom i nostalgijom čekao ga je jedan potpuno drugačiji test. Test koji mu je nametnulo sopstveno prezime. U toku master studija imao sam jedan matematički predmet koji je onako bio prilično matematički i teoretski. Jedan dan sam uzeo set problema koji smo morali da predamo profesoru, krenuo da radim, u jednom momentu dolazi osoba iz Vijetnama, ako se sjećam, student. I pita me kako se zovem, bla, bla, pogleda mi skripte, ode negdje. Vraća se sa njih još 10. Oni svi od mene sad traže te skripte, neku pomoć. Ja kažem, zašto ste došli kod mene? Zato što se preziva Marković. I oni čuju samo prvi dio Markov, a kako je Andrij Markov bio poznati matematičar i bio u svim tim skriptama, oni su mislili, ovo je neki Rus, tako da će nam on pomoći. To je postavilo dosta veliki standard kvaliteta koji sam ja trebao da opravdam. Ali iza ove simpatične anegdote krio se mnogo veći izazov, ključna spoznaja da su kolege iz razvijenih sistema stigle daleko spremnije. Upravo tu spoznaju Filip je pretvorio u svoju najveću snagu. Ono što je mene održalo na površini je upornost. Jasno se vidi da je ta upornost nešto što na kraju dovede do one priče zec i kornjača i u toj trci kornjača na kraju bude ta koja pobijedi, jel tako? Kod nas možda i ponekad i prednost crnogorskog sistema što nismo bili dovoljno spremni i onda smo znali da čak u nekim fazama karijere gdje drugi stanu, mi idemo dalje jer treba da nadoknađujemo. Filipova upornost nije bila usmjerena samo na lični uspjeh. Još tokom studija radio je na uspostavljanju mostova znanja između Švedske i Crne Gore, omogućivši brojnim studentima i profesorima da steknu međunarodno iskustvo. Taj projekat je doveo do toga da smo mi, odnosno Univerzitet Mediteran, skoro svake godine imao, barem u prosjeku, rekao bih 6 studenata koji su išli tamo. I u zadnjih 4 godine mislim da je naučno-nastavno osoblje non stop išlo u Švedsku i čak jedne godine moj tadašnji profesor, koji mi inače bio i supervizor na doktoratu, je došao u Crnu Goru. Ta iskustva su ga navela na razmišljanje o sistemskim rješenjima.
kako znanje i kontakte dijaspore iskoristiti za dobrobit Crne Gore. Jedna od najbitnijih stvari koja može da pospješi saradnju, i ovo ne govorim zbog toga što sam sad ovdje, jeste upravo ovaj tip projekta. Nebrojeno puta sam pričao sa mojim kolegama, prije svega drugovim prijateljima u inostranstvu, gdje smo razmišljali kako bi bilo dobro napraviti akademski imenik, ukoliko sam ja recimo student u Crnoj Gori, ukoliko je dozvoljeno, odnosno omogućeno studentu da pristupi naučnom imeniku, pogleda tu oblast istraživanja, nađe osobu koja je u Evropi ili svijetu ekspert i odmah pošalje e-mail, to je već nevjerovatna mogućnost za budući projekat, za fantastičnu doktorsku disertaciju, za mogućnost da taj student ode na naučno-istraživačku konferenciju i predstavlja Crnu Goru u najljepšem mogućem svijetu. Crnoj Gori to treba. Ovaj projekat, se nadam, će biti samo jedna od početnih stavki za budućnost. Pored umrežavanja, Filip ističe potrebu za ključnom institucijom koja Crnoj Gori nedostaje. Crnoj Gori fali naučno-istraživačka institucija. Svi svjetski centri naučni imaju prednost onoga momenta kad profesor ima samo jedan predmet da predaje u toku godinu dana. Ali isti ti studenti imaju nevjerovatnu prednost što sa tim istim profesorom ulaze u najbolji mogući naučno-istraživački krug. I taj krug dovodi do toga da se dobijaju nagrade, da se sarađuje sa NVIDIA-om, da se sarađuje sa NASA-om i ostalim fantastičnim institucijama. To je preduslov za dobro obavljanje naukom. Njegov poziv na akciju je jasan i upućen svima, od kolega naučnika preko institucija do medija. Prije svega bih predložio svim mojim kolegama da se odazovu vašem pozivu, da upišu svoje ime, e-mail i sve ostale podatke u vaš naučni imenik, gdje se jasno i tačno zna gdje crnogorski naučnici rade. Ovakvu inicijativu treba podržati. Vladi Crne Gore bih predložio da ovaj projekat ne stane samo posle godine dana ili par mjeseci, već da ima svoju budućnost i u narednih 5 ili 10 godina. Jer mislim da bi to omogućilo fantastičan nastavak ovog projekta. Kontinualnost je preduslov za bilo kakav progres naučne zajednice u Crnoj Gori. Treba da krene i od ovog projekta. Radio televiziji Crne Gore i svim ostalim opštinskim televizijama bih preporučio da daju glas i vidljivost naučnicima kojih u svijetu iz Crne Gore ima nevjerovatan broj. Postoji pitanje zašto se o njima ne zna, zašto oni ne dobijaju prostor javni u medijima. Po meni mislim da je to preduslov da se motivišu mladi naraštaj i da vjeruju da mogu daleko. Na kraju Filipova priča nadilazi nauku. To je snažan podsjetnik da se i sa ulica malog grada može stići do zvijezda ako se usudiš da sanjaš. Skoro 30 godina svog života ja nisam vjerovao u sebe. Ja sam šetao kao dječak ulicama ovoga grada i nisam mislio da ću imati karijeru kakvu imam. Sad u ovom momentu ja sam uspio da budem na Max Planck institutu 2,5 godine, 5 međunarodnih priznanja, da napišem algoritam i kod koji se trenutno koristi u NASA i da budem pozvan u tu istu NASA u martu ove godine. Da moja karijera sad stane, ja ću biti srećan. Ja imam osjećaj, zaokružio sam put. Ono što je tužno je što ja znam da to ne bi bilo moguće da sam ja ovdje ostao. To je priča o potencijalu koji ne bi smio da traži svoju šansu negdje drugo. Pitanje koje ostaje jeste koliko ovakvih priča čeka da bude ispričano ovdje u Crnoj Gori. Mislim da je vrijeme da to promijenimo. Mislim da je vrijeme da uzmemo prilike koje nam se pružaju, da prestanemo sa konstantnim podjelama. Mi smo ovdje izloženi političkim podjelama, partijskim podjelama, nacionalnim podjelama. Zamislite vi naučnu zajednicu gdje se toliki broj prilika propušta jer se ne pozove ekspert zbog toga što je neke druge nacije ili nekog drugog političkog ubjeđenja. Samo to da stane, ja mislim da bi gomila ove djece dobila mnogo veće prilike nego što sad dobija.